Lagunya ada capek yang gondong. Karena dia hayang buru-buru. Ayo diwakilkan dari keluarga besar, silakan ayo. Jere kelingan anak lanang nak itu yen nate janji jur saiki ono ngendi jarene wis sing dua rukonang napel sing gede. Biasanya kosok dinaik duit DP. Oh nang Bu Hajat. Ngertian baik Bu Hajat, jadi kon di DP disit Bu Hajat ya. Pak syukur harapan rewat. Ayo. Dumbreng, dumbreng, dumbreng. Gitu-gitu teuing Bu Hajat. Ada. Iya. Ayo agak sadai naik. Sadai Bu aja yuk. Itu teman reuni dua. Arana sahabat. Bu Iro. Bu Mariati. Ayo. Bu Mariati. Ayo Bu Mariati. Syukur bisa nyawa keturutan.
Bapak Besan ngawe pajak Bapak Besan